much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e wo too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so na ye de bremu one god nie the only one god in GH eho na de bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo mo wiasa fa na me recommend emamo too much GH much ashafo akwaba sunko enkoma Obia Muniaba ekesikapa enaminimu edi ehye yi etenti ye de yenyai echeso ade biara da na se de mawunu no yensan eye ete ho enhye kotodwe eche ene de yi ensem bi ekọ eso ewo eye social media na se de mamunim no enoma bi wo ho no ma yanka hwan na beka yiya na ye de beba enu ntina too much ye to ye boas ye don nseni mu asuko de ewo bia no ye kokokotwe de eba social media so na nkrofo edi awusie chese abaya bi atoto amane eye nkrofo bi ama chese na wo mani agiye papa na abusuafo eye Eno Barony eno otmu sene na punchlines awo punch nkrofo anim no wo punch ma esoasoa ye ehunhunu ye chese ebi pa ye kora ma ye pempam ye na ni nyina eye se de mamunim sister Efia na start eye this song awodi WMT eba ye ekekan echeche na adwombo na adwene che eye celebrities bi no ebiemu ema chese eye nkrofo eba abonten eye Frida Rhymes eba ye edi KMT ebebetoa eso ema eye Eno Barony ono so edi rap goddess ebebebo mu na ni nyina anso ha eye Frida so edi nyumbi eba ye you got nerves na nyina mu no na chese womo etuto ema no womo ho san womo kekana we kawe to mane no na eye sister Efia de eye you got nerves eba ya beda abonten no na enradam yenua ba Eno Barony wode kokoto ni Instagram page say ebono num pepepepe Ghana for etiefo ahwefo ne fans munhia no na ansa no wode sa post ni kokoto honum no na wone eye bloggers ayon fellas atwetwe nkomo ma wachem sister Efia wanya rapper na enya de say wo be compete anaso wone ne bekon because on high life mu no wo na wo sha enko yenti wode ne ho aba bebra rap industry ni mu na Frida Rhymes so de ne de wono ya kwala bi ma no enti okokoye do betimi aya no so obetia no wontimi ene no enko no de wo ye boss ankasa the king of queens na abusuafo senko waka we wie ne nkeni se no ano no nanum no de ne sa ne post no kokoto Instagram say 5 enkofo entwe no na owo surprise bi ade ema etiefo na abusua surprise ne ba ya eni ejan so tiom nkrofo nyina ba bepiepiem chese Medikal wo mo keka wo fela mo ne chese wo mo nyina di aba bepiepiem mo na chese sese no ye eno divertent to kwan wa divert beef no wo hu sese man wo mo ni strong muscles wo mo betimi na kuntu onya emema kentinka onya mema wo mu posi esita na wone wo mu afeso because ono was wo ye king of queens not just one onya queen keke wo ye king of queens entu onya bema wone ne ebekode ne tedua mu eden a wo beto no so ato ne tomamento na ne ayefe ayede ewo honum na wode ne song ne new song ebebetu edwan Ghana fo bebre eboje so no mu si we dear ye hwe animu say either say Medikal wo be ba reply ana say wo be sa tro enyon foforo e de ama sister Efia ma na be reply ana so o de be ma ne yere fela na wonu aba be reply ne yet wo ye wo twem aye nsagu ye demri fa ma ehwem do be pie aba be face Eno Barony ne this song a wo release ye na abusuafo Teze de nipa ye twen no ye kase nipa mienu be nu so enua ampo wo mu mienu akomutira bom obi webu sasa hwan ye fela makafui wo ne ne ho kani Medikal wo mo eka wo mu tiribom wo ma babonten na wo mo ababa beyi Eno Barony ano ewo ensemfo mienu miensa bi emu kire se wo mo de beef we bi se no wo mo mpe
ye pedie dompe wom wo de ade a chese wo ka wo nsa wo bo dompe mu ade ahodi wom a beef de so de to wanu mu apekra na wo bo mu peso so abemene ne ze koto ye ma ebe ye be digest na eno anu no chicken there ene dompe wom enti se wo mene a ida se wuwu ana se wo koda ya resabia na unya kotodwe bia enti no wo mo beef ni de say wo mo eja ye na wo no oba beef a obi fi de sika wom de eye be brand ti say ida se wo be ba reply Eno Barony with this song ana so be kwakoto Range Rover ebusanfo mo yin kotie ne nsam na wo de etu eja enu when you came no say when you hear the reply then no this medical. I say, how? You listen? No. What's that? When is it? Listen to me, no. Somebody said, look at you. I mean, well, the level where I did right now, I'm trying to focus on my wife and my family. And then I'm trying to do music to entertain my fans as well. So I'm not into fetching insults and stuff. I mean, anything that doesn't getting back money. Yeah, it passed me. That what people don't know. She like money fast. She like money fast. Wow. Yeah, that's why you don't find us in any petty Vietnam. I don't do that. Wait, how do you handle trolls? Because sometimes they come at you, like even on your wedding day, your big day. But you had a lot of people trolling the two of you. Yeah, but that is how we entertain one ourselves. Me, if we be bored, we just go on our Instagram, right? Or Twitter, or anywhere where they try those shows. We just read and we laugh. That is how we entertain. So when you're bored, you read trolls and then you buy Range Rover. Yeah. Interesting. But you came on say, for way and somewhere nua bema Mr. Samuel Frimpon wone ne yire Frimpon mekafu ifela wo mu de atu dwana chese wo mu no say no big beef no enya wo mu yukura right now no ni focus ne yire ene na juma ne ni music ni sa wo de be entertain ne fans ene ne aka enti se ade bia emphasika emba no wo mu no enya de se wo mu ebeye de ebe support ana so wo mu do wo madwen ebe man no krompo ema ne yire no e de to aso say I mean everything that doesn't bring us money, that is why you don't find us in any petty beef na che say enkwada beef to say sister Fia mom Eno Barony Frida Rhymes ne wo mo maka no de no ne ye enkwada no ye de be market for no say ne level na wadru no jayo ono no bufu ana say na wura ho Philip border okokoko tie nyoma ekoso ne eya ida say wokotie no e dey entertain no ho ana say wokoto Range Rover enti say wo be beef no be baba be soso ana say ne de enti na Ghana for say na say Eno Barony so ohia so to mu hehe ni na feso na say Medikal so ababonti say petty beef wanya dia so obekun na say Eno Barony hwan o wa twen ye mu twen ni we bi no mu si we de wa twa fufuo pan anton kwamatom mosem because they say Medikal afa ho wa ye overtaking wa swerve punchline no wa just wa dodge ade no enya de say wo ba be reply eno ene echna na na bi no mu si we de wu chire bi de wo wari ye de o de wari atu ye ni ene awo yire de wa hona ma wadi so de wa hona ma wadi a wo sori a wo na ma bia na odi wa che na we ka bi na we akasi we ka di na we akai eti kan wari ya na nka de na wo beyem na ni nyina mu no se de mam ni ebi e de wo ma dwenkyere atu edwa efa eho na ye nua apia Desen edia wode eba ye or say I never knew that you people don't find yourself in petty before, but I don't know whether you started now because you are married or recent or long time ago, because I know that you are a kind of person who always reply trolls or also so idea and on say there be who worry ye and we judge this petty beef I would do who na say tete na because tete dey nim say what dey ye nya post bibi na fa ho we ba be kasa wo ho na then na wo kan wo dey wari twa nkrofo empoa ede ye nwa Gloria enso ede wo dey eba ye o say I don't know what this fella has done to you, but I know that one day that juju thing will just wipe away for you to know your role you and also so ede and no say wonim dey fella say wo huna ma wadi o say wanu ama wadi o say wachi ama wadi say waho ama wadi ene ni nyina wo mo de atodwa na wo gidi pan say enche etete wani so a wo be hu the rule you ankasa
Ye nua bi so adia wo de eba ni di enka wo si I don't know. Hey, Eno, so then whom are you waiting for now? Because now, dear, Medikal have swerved your punchline. So whom are you going to target now? Are you going to face Sister Fia one-on-one again with another this one? Because this one day, it was a direct throw to Medikal and Fela Makafu. And also so Edia Wade, Eba, yeah, and we say, they say, Eno, why now we try no? Over release another one, Edia Ba. Kill it, na yansan hwese we dey wo be kele dey ama sister fiangwa because they say no wo punchlines a wo dey ba wo we mu nyina no it was jeje nanso so no nipa wo toto de ma no wa bomodin aso avini nyina a che wonsem ni nyina de agu bob akum akata so asie no enti asem no say enya asem bia biem enti say no de ebe ya ne se wo be babonten wo be ba be kenya wo na ne wo release another one ato akoma wo awunuanu ma ya sa say de o kan ye o say an wo mpe romance wo bodog straight na so dog we dey ato afa ho enti ko na ko starting romance ne sa na kakran nunya do be wo pesa o de ayino ma no de na wo de amano ye nua eye Nicholas enso e de wo de eba ye o say Medikal, that is a good one, a good way to answer Eno Barony. One so ahun say we eye the good answer eye Medikal watimi di ama Eno Barony ehun ehia say wo beba bonte na no so de this song ebeba no abeto na aye e man to kana be ma wo do hu akwakọ jim ti say de wo yi ano no we yi ano ti say a matured person and kasa yenya eye akosua ejei enso ede ode eba ye o say now Medikal talks about family. We don't know, but this marriage, dear, I don't know what to say. One so dear, what they ever yeah, no. Yeah, Arjen, a Japan, and so dear, what they ever you say. Yeah, that's my big bro. That's all. Concentrate on your family and give us your fan good music because we don't want any beef song and also so no concentrate e wa warrior any wa busuafo fela na afensu so yesu aye o fans no fa eye enwompa ebe kenya ye honhom de eye ahosepe ebreye na egonkodi eye mawe mu entokwa echi into onu do hu ni say Medikal ne response awode ema eye Eno Barony won this song mu no eye ne kwanso no abusiafo say na wujina na wo ka wa asem e dia because say ase de Eno Barony na nimu ye jimi bi say ase na yi say de na wo pa de no enya masa ama no say de oba bonten say and sister fia pe beef onu beef soup nim no wonya wole no ase wo no so no eye ntokwa na wo pe no wo kokonu no de mpo de wonya wole o wonu de wanya wele onya ye na hra ni bi no anya se no de okabo akorakora timi bi eno na wonu suso wonya ye enti se wan emom na edifiti wan na why defeated ewo eye this songs are ye release we tuma ne yonkono we tuma ne yonkono mi o didie pan se wo wani age ewo response Medikal de aba anase wo bose efa eye Eno Barony ne nyom no eho se de wadwen esiche wo fabia no fa etu eja ewo too much because eno eho ehia me ye pa follow ya ewo Instagram @2mgh_ na biom so no ma wabusuafo wadofunu ehunia ekoso shefa ma wo mu na fo wadwentwe no so etu eja na mrepam no mekekan ede amom midin ene akua sikapa makram.